Reka nongere kubifuriza igitondo cyiza, reka nongere kubifuriza igitondo cy'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane muri iki gitondo turi ku itariki 25 ukwezi kwa karindwi umwaka wo ukaba ubihumbi 2026. Muri iki gitondo tugarutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, neza ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'izinyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ni ibintu byakomeje kugenda bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko amasaha yakomeje kugenda yicuma. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje kugenda bahabwa imfunyapfunya zikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'izinyeshyamba za M23 kandi bakomeje kugenda bajya mu bwoba bukomeye bitagira ingano. Dore zimwe mu ngingo amakuru yacu ari buze kugenda yibandaho. Ndaza kukujyana Uvira nkubwire ko kugeza magingo ayangaya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gufunga umuhanda ujya Uvira. Ibi ngibi turabigarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi turagera Masisi, turagera muri Masisi nkubwire ko ahantu hitwa muri Gipupu ubu ngubu uyu mujyi wa Gipupu ufitwe n'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma y'imirwano karahabutaka yari imaze gusakiranya abarwanyi b'igisirikare cya FARDC ndetse n'izinyeshyamba za M23, ariko bikaza kugenda birangira izi nyeshyamba za M23 zirushijwe imbaraga n'igisirikare cya FARDC bagahunga ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi ndaza kukujyana ahantu hitwa muri Tombe nkubwire ko muri Tombe naho intambara ikomeje kugenda iba intambara, ariko mu by'ukuri iyi Tombe kugeza maginga yangaya ifitwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 zikaba ziri mu bitero shuma kugira ngo zirebe uburyo bakura aba barwanyi ba M23 ahangaha muri iyi Tombe. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Turerekeza muri teritwari ya Rucuro mu nyeshyamba za M23 nkubwire ni inyeshyamba za M23 zongeye gusohora abasirikare benshi cyane ahangaha muri iyi teritwari ya Rucuro, aho bivugwa ko aba basirikare bari bamaze iminsi mu myitozo ikomeye cyane ya gisirikare, ubu ngubu bakaba bamaze kuba bayisoza ngo bakaba bazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntacyo mvuze kuri aba bana bongeye kuzanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba M23. Aya makuru nayo turayagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera twerekeze ahantu hitwa Poezero. Imirwano yakomeje kugenda iba imirwano hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahantu hitwa muri Minembwe ahangaha ni muri teritwari ya Fizi, hakaba muri Agise ya Minembwe amadrone yakomeje kugenda aba amadrone, ndetse navuga ko yakomeje no kugenda yibasira iki kirere cya Minembwe ndetse na Rubaya. Aya makuru nayo ari mu yondi bubabwira ku buryo burambuye. Ntabwo amakuru yacu ndibuze kuyasoreza ahangaha muri Minembwe ndetse na Rubaya, ahubwo ndakujyana mu mujyi wa Bukavu nkubwire ni kugeza maginga yangaya mu mujyi wa Bukavu ni intambara ikomeye cyane hagati y'izi ngabo z'abarundi zikomeje kugenda zisukiranya ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Waruziki Iwacu TV, ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane nababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu na sharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi nakwibutsa muri iki gitondo ni ukujoyininga groupe ya WhatsApp. Mu by'ukuri joyininga groupe ya WhatsApp ubone amafoto yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubone amavideo yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibirenze ibyo ngibyo uri kumwe n'abantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bakakubwira uko iwabo bameze, ndetse yewe uba uri kumwe n'abaturutse mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Kongo bajoininga iyi groupe bakakwiherereza update zibiri ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu reka twanzikire ahantu hitwa Uvira. Ubu ngubu tuvugana muri Uvira ntabwo bimeze neza ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 kubera ko bamaze kuba bazifungiraho imihanda, kandi murabizi neza ko izi nyeshyamba za M23 zari zikomeje kugenda zigaba icyitwa ibitero shuma, ndetse rimwe na rimwe kikagaba n'ibitero bisa nkaho biremereye ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Ngo nta kindi ibi bitero byari bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, ariko noneho byaje kugenda birangira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse gifatanije n'ingabo z'abarundi FDNB n'abandi bakomeje kugenda bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba bamaze kuba bafunga uyu mujyi winjira i Bukavu. Ibi ngibi babikoze kugira ngo bakomeze kugenda bakumira bikomeye cyane izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Reka aya makuru nyaveho, ahubwo ninjire muri teritwari ya Masisi nkubwire ko ahantu hitwa mu mujyi wa Gipopo kugeza amagingo aya ngaya hafitwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma y'imirwano karahabutaka yari maze iminsi isakiranya izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha muri iyi Gipopo. Iyi Gipopo ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo bayifite kugeza magingo aya ngaya, nyuma yuko birukanyemo izi nyeshyamba za M23 ku buryo bukomeye cyane. Ariko narava ahangaha muri iyi Gipopo, reka nkubwire ko n'ahantu hitwa Tombe umuriro wakomeje kugenda waka kubera aba barwanyi ba M23 banze gushirayo, bagakomeza kugenda bavuga ko badashobora kurekura iyi Tombe ngo bayirekurere mu maboko y'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burundu. Ndakubwira ko abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugeza magingo aya ngaya, uyu munsi turi ku itariki 25 ukwezi kwa karindwi umwaka wo ukaba 2026, abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo bafite iyi Gipopo, ariko kandi bakaba ari nabo bagira iyi Tombe. Noneho rero aya makuru nayo reka nyaveho, ahubwo munyemerere ku buryo bukomeye cyane twigerere ahantu hitwa muri teritwari ya Fizi, hakaba muri Agise ya Minembwe. Ubu tuvugana amadrone yakomeje kugenda yibasira ikirere cya Minembwe ndetse na Rubaya, ariko wakwibaza uti izi drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ko zikomeje kugenda zikoresha ikirere cya Minembwe ndetse na Rubaya. Reka nkubwire ikintu abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bagamije, kuko bakomeje kugenda bazamura izi drone zitagira abapilote mu kirere. Murabizi neza ahangaha muri Minembwe habereye urugamba rukomeye cyane, habereye urugamba rw'indyana muntu ndetse udasize no muri iyi Rubaya ahantu hitwa mu birombe by'amabuye y'agaciro ndetse na santere ya Rubaya. Murabizi cyane uburyo byateje impagarara haba ku ruhande rwa M23 ndetse haba no ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23. Igisirikare cya FARDC rero nta kindi gishaka, kirashaka navuga ko izi drone ziri gukora nko mu rwego rw'ubutasi kugira ngo barebe ko ibi bice bari kugenzura kugeza magingo aya ngaya nta nyeshyamba za M23 zikihishemo, kubera ko ibi bice niba hari ibice byabagoye cyane, ibi bice byarabagoye. Hari santere ya Minembwe yari indyana muntu, ariko kandi hari santere ya Rubaya, ni ibintu bikomeye cyane. Ndakubwira nti ahantu hitwa kuri airport de Minembwe, ubwo ngubwo ni ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Ubu ngubu tuvugana navuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo kigifite iki kibuga cy'indege cya Minembwe kugeza magingo aya ngaya, ariko kandi nkakubwira ko n'abarwanyi b'izi nyeshyamba za M23 bari bugufi bakomeje kugenda bagaba ikintu cyitwa udutero shuma ahantu hatandukanye ahangaha muri iyi Minembwe, ahantu hitwa Irunda
cyangwa se Karingi. Ahangaha muri Minembwe ibintu byakomeje kugenda bihindukana, izi nyeshyamba za M23. Utuki rero ndashaka kukubwira ko kugeza magingo ayangaya ahangaha muri iyi Minembwe, ku kibuga cy'indege cya Minembwe, ibintu byakomeje kugenda bicika. Reka nkujyane ahantu hitwa mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu ibintu ntabwo bimeze neza habe na gato, kubera ko abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda barasa bikomeye cyane izi nyeshyamba za M23. Hanyuma rero muri teritwari ya Rucuro abarenga ibihumbi ubu ngubu tuvugana bagarutse ku mirongo y'imbere ku rugamba, n'abana bavuye ku myitozo ya gisirikare. Abangaba bari bafitwe n'iki gisirikare cya M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nongere kubifuriza igitondo cyiza, reka nongere kubifuriza igitondo cy'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane muri iki gitondo turi ku itariki 25 ukwezi kwa karindwi umwaka wo ukaba ubihumbi 2026. Muri iki gitondo tugarutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, neza ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'izinyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ni ibintu byakomeje kugenda bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko amasaha yakomeje kugenda yicuma. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje kugenda bahabwa imfunyamfunya zikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 kandi bakomeje kugenda bajya mu bwoba bukomeye bitagira ingano. Dore zimwe mu ngingo amakuru yacu ari buze kugenda yibandaho. Ndaza kukujyana Uvira nkubwire ko kugeza magingo ayangaya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gufunga umuhanda ujya Uvira. Ibi ngibi turabigarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi turagera muri Masisi nkubwire ko ahantu hitwa muri Gipupu ubu ngubu uyu mujyi wa Gipupu ufitwe n'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma y'imirwano karahabutaka yari imaze gusakiranya abarwanyi b'igisirikare cya FARDC ndetse n'izi nyeshyamba za M23, ariko bikaza kugenda birangira izi nyeshyamba za M23 zirushijwe imbaraga n'igisirikare cya FARDC bagahunga ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi ndaza kukujyana ahantu hitwa muri Tombe nkubwire ko muri Tombe naho intambara ikomeje kugenda iba intambara, ariko mu by'ukuri iyi Tombe kugeza maginga yangaya ifitwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 zikaba ziri mu bitero shuma kugira ngo zirebe uburyo bakura aba barwanyi ba M23 ahangaha muri iyi Tombe. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Turerekeza muri teritwari ya Rucuro mu nyeshyamba za M23 nkubwire ni inyeshyamba za M23 zongeye gusohora abasirikare benshi cyane ahangaha muri iyi teritwari ya Rucuro, aho bivugwa ko aba basirikare bari bamaze iminsi mu myitozo ikomeye cyane ya gisirikare. Ubu ngubu bakaba bamaze kuba bayisoza ngo bakaba bazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntacyo mvuze kuri aba bana bongeye kuzanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba M23. Aya makuru nayo turayagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera twerekeze ahantu hitwa Poezero. Imirwano yakomeje kugenda iba imirwano hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahantu hitwa muri Minembwe ahangaha ni muri teritwari ya Fizi, hakaba muri agise ya Minembwe amadrone yakomeje kugenda aba amadrone, ndetse navuga ko yakomeje no kugenda yibasira iki kirere cya Minembwe ndetse na Rubaya. Aya makuru nayo ari mu yondi bubabwira ku buryo burambuye. Ntabwo amakuru yacu ndibuze kuyasoreza ahangaha muri Minembwe ndetse na Rubaya, ahubwo ndakujyana mu mujyi wa Bukavu nkubwire ni kugeza maginga
aya ngaya mu mujyi wa Bukavu. Ni intambara ikomeye cyane hagati y'izi ngabo z'abarundi zikomeje kugenda zisukiranya ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Waruziki Iwacu TV, ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane nababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu sharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi nakwibutsa muri iki gitondo ni ukujoininga groupe ya WhatsApp. Mu by'ukuri joininga groupe ya WhatsApp ubone amafoto yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubone amavideo yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibirenze ibyo ngibyo uri kumwe n'abantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bakakubwira uko iwabo bameze, ndetse yewe uba uri kumwe n'abaturutse mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bajoininga iyi groupe bakakwiherereza update zibiri ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu reka twanzikire ahantu hitwa Uvira. Ubu ngubu tuvugana muri Uvira ntabwo bimeze neza ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 kubera ko bamaze kuba bazifungiraho imihanda, kandi murabizi neza ko izi nyeshyamba za M23 zari zikomeje kugenda zigaba icyitwa ibitero shuma, ndetse rimwe na rimwe kikagaba n'ibitero bisa nkaho biremereye ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Ngo nta kindi ibi bitero byari bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, ariko noneho byaje kugenda birangira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse gifatanije n'ingabo z'abarundi FDNB n'abandi bakomeje kugenda bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba bamaze kuba bafunga uyu mujyi winjira i Bukavu. Ibi ngibi babikoze kugira ngo bakomeze kugenda bakumira bikomeye cyane izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Reka aya makuru nyaveho, ahubwo ninjire muri teritwari ya Masisi nkubwire ko ahantu hitwa mu mujyi wa Gipopo kugeza amagingo aya ngaya hafitwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma y'imirwano karahabutaka yari imaze iminsi isakiranya izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha muri iyi Gipopo. Iyi Gipopo ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo bayifite kugeza magingo aya ngaya, nyuma y'uko birukanyemo izi nyeshyamba za M23 ku buryo bukomeye cyane. Ariko narava ahangaha muri iyi Gipopo, reka nkubwire ko n'ahantu hitwa Tombe umuriro wakomeje kugenda waka kubera aba barwanyi ba M23 banze gushirayo, bagakomeza kugenda bavuga ko badashobora kurekura igitombe ngo bayirekurere mu maboko y'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burundu. Ndakubwira ko abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugeza magingo aya ngaya, uyu munsi turi ku itariki 25 kwezi kwa karindwi umwaka wo ukaba 2026, abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo bafite iyi Gipopo, ariko kandi bakaba ari nabo bagira iyi Tombe. Noneho rero aya makuru nayo reka nyaveho, ahubwo munyemerere ku buryo bukomeye cyane twigerere ahantu hitwa muri teritwari ya Fizi, hakaba muri Agise ya Minembwe. Ubu tuvugana amadrone yakomeje kugenda yibasira ikirere cya Minembwe ndetse na Rubaya. Ariko wakwibaza uti izi drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ko zikomeje kugenda zikoresha ikirere cya Minembwe ndetse na Rubaya? Reka nkubwire ikintu abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bagamije, kuko bakomeje kugenda bazamura izi drone zitagira abapilote mu kirere. Murabizi neza ahangaha muri Minembwe habereye urugamba rukomeye cyane, habereye urugamba rw'indyana muntu ndetse udasize no muri iyi Rubaya ahantu hitwa mu birombe by'amabuye y'agaciro ndetse na santere ya Rubaya. Murabizi cyane uburyo byateje impagarara haba ku ruhande rwa M23 ndetse haba no ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23. Igisirikare cya FARDC rero nta kindi gishaka, kirashaka navuga ko izi drone ziri gukora nko mu rwego rw'ubutasi kugira ngo barebe ko ibi bice bari kugenzura kugeza magingo aya ngaya nta nyeshyamba za M23 zikihishemo, kubera ko ibi
bice niba hari ibice byabagoye cyane, ibi bice byarabagoye. Hari isantere ya Minembwe yari indyana muntu, ariko kandi hari isantere ya Rubaya. Ni ibintu bikomeye cyane. Ndakubwira nti ahantu hitwa kuri airport de Minembwe, ubwo ngubwo ni ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Ubu ngubu tuvugana, navuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo kigifite iki kibuga cy'indege cya Minembwe kugeza magingo aya ngaya, ariko kandi nkakubwira ko n'abarwanyi b'izinyeshyamba za M23 bari bugufi bakomeje kugenda bagaba ikintu cyitwa udutero shuma ahantu hatandukanye ahangaha muri iyi Minembwe, ahantu hitwa Irunda cyangwa se Karingi. Ahangaha muri Minembwe ibintu byakomeje kugenda bihindukana, izi nyeshyamba za M23. Utuki rero ndashaka kukubwira ko kugeza magingo aya ngaya ahangaha muri iyi Minembwe ku kibuga cy'indege cya Minembwe ibintu byakomeje kugenda bicika. Reka nkujyane ahantu hitwa mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu ibintu ntabwo bimeze neza habe na gato, kubera ko abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda barasa bikomeye cyane izi nyeshyamba za M23. Hanyuma rero muri teritwari ya Rucuro abarenga ibihumbi ubu ngubu tuvugana bagarutse ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'abana bavuye ku myitozo ya gisirikare, abangaba bari bafitwe n'iki gisirikare cya M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya